kenyang salah kah dek bacut? Najib anangon, najib anangon kan? Salah kah? Bukan fikir ke cip demah, yang kau fikir kamu kerja jule, minta peng, yang cip ayam tu habis lah nyo, hancur lah nyo dek Hancur dengan keluarga, hancur ngongon. Lebih agak dok ngombut draw mantong belem cip, lebih agak kami ludo orang gede dek. Kami ludo anak kelereng gede. Nyo hana kaya ajak kemawe gede, nah buat mutemungkut. Kayak aku blog ke dia bukan temepeng kah daripada ke main chip kalah kah kiban paling munyok kah kemawin tu hana temungkut paling orang luang gelah ke mano ke bacut inan daripada kami main chip habis paket habis peng habis baterai darah tinggi di lagi yang dik pola hidup sehat aja. Bye bye. Ino aku laki cip babu cip pasti kita menang. Kiba babu cip nak le cip nan. Kubuh bau tak ke sini nak kapap ma ke sinang. Akan hai bang paling minta cewek lain pada hailon kok tari dibandingkan yang lain. Memang hana galak becok. Yang ngantar ramai yang piu bak kedai long nah. Nana jauh kena. Bak pulih bak kedai. Pulih gerah. Nya ibu. Ya, piu. Yang tak paju kalau tuntai habis. Yang tak patih kalau tuntai nyata. Yang cinta hana menci putih. Kadang yang hitam gatih lebih setia. Menyehek je tapi yo, menyedek pu tak paju. Menyedek bu kap paju, sakit pat tu. Mati Honda pedit motor, mati lako baca Yasin. Mati lako cita danom, mati inung mita lain. Menyekana motor Avanza ke putih lom Honda Supra. Menyekana janda kaya ke putih lom manik darah. Bu kap pegah ke. Ilon tetap gadis ku pilih bah pih dalam keh hana rupiah. Ada pih rupa janda nyan putih dak lepeng lam keh hana ku hawa. Kecuali perumoh baru menikah ba uro ke sebelah meninggai lako. Pilom perumoh nyan cukup metua. Hantom na salah ijih ngelinto. Apa le je pot? Apa ni tu dia dah tak penuh. Dah penuh.